Shabiki mwaite misingi ya thayu mbikane samo no ikuli yako ni nebyo ba munobyo aneza ba sana bebi yako ikanibidi ni kwa temotiso nginyanga mina ndo byo mwingi ndi sini kawaida kana ni hata najua ni fyuba o kila muthenya bagai kanibidi ngwa temotiso amine nongi aboe mwakiusu ni kawaida kana ti kawaida zongieni ino ni kwa tini masturbation kukwata mutiso wa kamina you mwana su no ne ko kutele ko you na as no trying to remember no ndo su akiwibasa lakini long term effects ni ndoko ekita yo misia ekitapwe yo misia na kuimanisia na ilikuwa ebe bonge muthuku muno ale yako mando ndo kuweka tabia imwe ile ya kawaida tinzeo na tutuna ni tekendu chwengi na ingisia ta madhara madhuku na akabika bandu with you mukande umyanisia ndo wamaniye kwetu aundo ukikata ukwenda na uli mundu ngi ukikata ukumutwa aundo utakwenda ketho ni batoneka kindu chambe manisia kuumesia pala utapikia muka manisia kuumesia pio na pala peka mwanya amandhanzia ya uthengeania na muka na etha kitumikila kinini kitona utuma mathetha meimwe ni no kindu matona navigate ukethia no mathengeanie ekata ajaribu no batoneka mathengeanie na nicho kala kitu tunaweta cha au mema matwa itheti na maitia kuya musi sio siekalae kunika nasi ithie kana siuge you keep it watu ani chako unless with the back to make it muno chake uchumi kana balawe kala ilobi mayane especially me aini ndo zum kubiba ko lobi betete mundo mokoma especially mwa mino twana keka ipatonde ka miaka ya mbe 5 ona onetha musikwe na demand siana onetha ilobi wikala akasombo ka rumu muka mabati wele kala ndo agobe matika la unu makase yongo mbausi obo obo mabati ne ukathela mama makongelomo yo chathini ko aikokea na nyeke kai from the kana nita au mengi watu amukau especially miaka ya mbe 5 10 ikala nake throughout mumamianie nikena maybe etho chumi ukabika ndo binda yu temu yo moito siana siebo mbingi na chao temu yo moito with you no mwekala na ko ya musipia mwenamba kwetha mwe so strong than no mbakati ndai ku unless ya ndiye kwethisi au tikendo timu yo moito kono mwekala nyikwe binda yu nikana yu mami no mamiani a family inene ba ethani lazima yu kale musi asobie musi yake certain kind of things no athi lakini already ni mwekala itabo kama mamiani na mukapangilia maisha muka tuba kana wewe zumu yingi utubote na ungamete ni wekate ni waulekanga ni walikuwa kiwango cha manageable yes ongeaite kule yake ni go mundu muka athamba na itimo with the other tonyo manyikana kana ni wathinza kule in short itimo ni tuma ungu utamanyika kana bondo wekwa ndeto timu ni tumikita monona ukegwa no uthambi baungu ne timu anganika na utongea nikikie indizi toilet ndaketandika na tuisongea unishabiki ukoletu why wangewezi timu madam lady inimewe mala maingi story actually stories ya matimu begindu aliajeta ndushing disaka wewe kindu kita ndushing kiwe siendo ni mbingi lakini inasia no masomo mamtani kumanyania na nandu bede amopoteza na ndio dailazia mundu mweitwa nyo Coca-Cola kana nike uthea isuzi thio ndeto cia mtani lakini neze akama nimeka asindu cia nene igwetenge wa isu indi kila ndu maileo mana ki science na kila twa bundi wela twa school science nini zandu meka unikana of course ndimo nondo ni acid niweze wa twaze waya lewe mauta na weba ke timu niweze weka iko kausha kwa ni possible kana no kweli mundu weba ke timu na wethia wa baka moko kana na gungu timu na yumazia any grease and any oil nundu wa acidity na
kwa hiyo na wabagongo ne kumia any grease kana any mauta kana kindu kibya hata kimia paika na baka ukita bo timu ne ile okausha ngityo na mathi we ya makoyoi timu yeka maundu maingi ne kausha mauta ne mina ameuke ni maindu maingi no ndwa ela acidity lakini kila ndo maile mana ke science mwangeli dai leo bakwa sindu anything ona sabuni wa we mauta meuke binge mundu dai leo tumia ketumi wa tumia sindu izu wananga environment especially bacteria ila useful ngai wombie sie kalabo nundu akamombetwe actually akame tumita kizunguita wa self cleansing mechanism uketha ona ndo ni nduthamba na sabuni ona wathamba na kiguke thai mwene wise kwithesya nunu ngai ombie aka ozi ndu cia matimu yes no kwitomia wewe moyo nene cio na pe mama tweka mundu ae kiaki guju cha ndimu ndene mundu ume akegwa muka ukunesa ukegwa tawathi ka skulu ko agano mega asi nduzu lagizi nduzu mega akweyumesia nundu watumia asi nduzu with the time the next thing no thina mundu ume mufurahishe na kama aminana ugwadwa ne kwethwa ugwadwa ni infections kana ni mawau ko ni wewe awe yumesia tizi ndonzo cia kwika ena we yumisi nondo wake ningi mwithikizie ainuka na wende si mundu wapana haba ngita obi maikaiti kuli akwa ni usio bala andi wakwa utwaitwe ngetha na unyanya bo yasenga legosia macha yundi sipupo peona pina nondo pe perspectives kadha pala andi wake utwaitwe kuli kana no enda nebo atiwa thande kwenda mwitu wa andi wake alange no sawa inono ni wandu matwaitwa bandu mamoke gozi watwaitwa banano ngia twaitwa banoke wanza matwaitwa cousins kwanza jindise mundu umwe mutumia watwanie musie na athi aete nephew wake mwana muinae mwana muinae atwa muinae wa muka na tio maile na tio mayo misi so as long as ndo asunda kameyo related ndiko na bela thina ona related biblically no wao kuitwa makazi abalamu lakini kwa kithio kitu cha kamba na I think kwa mituo ya science na genetics chutike sio lakini yukwa ndo nikola andi wake otwaitwe na ndio uthikwa samwitu andi wake aange mayuko kwa uba ina thina yo mundu wendo una mundu okethia wina bata kwewetele na no kwigwa yenda while takwika ata while okwetela tabana naju ethati mundu mutwanite we musembi kwa ambao utufafanulia ni mutwanite na muitwanite nondo matwanite imabetyo matwanite imabetyo lakini etha ni muka mundu la watungamie mutwano witu mutumia osu atutabiziate kwiko kwa mutwanite ni duty na kwa uno mbaka kila mundu akona duty la yake uenda onetha ndu kwenda ukamanzo ndu ulikamudi nesu etha na kuno kwenda na ndakwenda ukekata ukamukaliko chao kamanzondo molikanya katika imo mukalika nyondeni wa mudisu and I think no Biblia yasya na Biblia yasya muikabatane etha ala mutwanite ndukabate mundu waku ateo ibinda jila mupanganite inyomweli kana muyiko nundu wa mboya mwasa kibindi chocha mwingi yuno wende mono katika mitwano nondo most of the people mama lokanza wa mitwano mundu uzo amogolia kuya kibitcha kwa nicha mbatie kibitcha wakienda kibitcha kwa nicha olimwa kwa wiki kibitcha you know izumo patano niwo mwingi mono katika mitwano pasi no se thina munene ni chao masi thina munene ni kuya ndo matumia kiu tasila mwako sana ayebanga na kunduka kesama
ubini au bini no watu kachao watu kamuyo akao nduna numie na kwa ni kuma chondo kakisama na yugu ithia ne bekata ne bali kathi na ndini wa mutwano na uyanango mutwano wako nundu webiko bandu wakasia mundu ume omuno kana wakasia mukau muno pebiko bandu mwithie mwekwiwa na pabika bandu mwende nandu by the way nezi yekwithia zindu isu tumandu mathata ukono mundu athatitwo mana nundu kinduku emotionally nikyo mu drain uyanango unala mate adabu mate break mekwambe yothinza nundu ti andu othe atangie na ti andu othe me self control na tuyuko encourage andu mind nza yaje twikata pasa ilo kuiwa ndo wengi ba mondo ikwani vya nanganya andu asuiwa argument ni kicha kwa ni chai mie nacho tuni kindu kimwe kithitwe even though twasie twiketha twishua mundu tukila case individually nundu omepia nundu wata pia meko ku blame o amuka lakini genuinely kwiandu amwe withia amuka kwanza matwiki Yesu nitachao nitasila enda kindu no mbako ambo mwatha no muneki nana kukaete ni kana onengwe wale ogete bange ikala sijui nini na kiuni kithuku kiuni kindu kithuku pyu kitailita nenda mutana mwabidi nda kwa mbo mundu ngira kuliona kuliona yone ne ndo watwani eweta mundu wendu nongi na nitwese kikamba nduti utwai nduti utwai kikamba nundu mundu alama twanete mayasi andu actually manene amukana mume ko uwe azia mundu wendu na mundu ko uno nana na most likely ana ndopata twanete ko yono ekodwela yake ekasuma itu tukwenda kuongelela kando na twazia andu mata twanete ethia wona omya etela ningwenda etela imanisha maitwanete ko andu mata twanete netele maile kwambia mundu ate ne kitume na twaisi andu amoni menjo ya moyo wa oyutwe nikwenda ni wakuya andu tama tatwanete tio kindu mekuya metuke na after twazi mundu na mwezo twana baadaye with their trust nyanangekie ukethe wakona then mundu ume akona we yange wana mundu ume onge eona we go kwetu ana no bionengane then muka ona gwe yange wana mundu mukongi akona okwetu okwetia no bionewa I think usongyo la waile takwa iko no particularly ni usongyo ne aye